أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. haray musidɓe julɓe tedduɓe, iɗon andi jomirawo subhanahu wa taala o wi wondema kala wonki meeɗa e mayde. iɗon andi haray yimowo wino: law kanat ad-dunya tadumu lawahidu lakana rasulallahi fiha mukhalladan walakin yafna wa yafna ahluha. o wi si o aduna ɗo wonayno ɗo hara goɗɗo luttayno o mayali, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗo luttayno ɓe fatutanoko, sabu no haray hiɗen besonni e maɓɓe. kono en andi haray wonki fof meeɗa e mayde. ɗum noon haray ko yowitugol seeɗa e batte nde yewtere nde oustaz Abdallah Bruxelles waɗani en, batte fatagol babiraɓe meɗen tedduɓe woni Cheikh Mouhammad ben oustaz Abdallah Alman. haray ko adi kon fof hiɗen wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. haray hiɗen wiya yimowo wiino: kullu na'in fasayun'a, kullu bakin fasayubka, kullu madhkurin sayunsa, kullu madkhurin sayafna, laysa khayrullahi a'la, man ala fallahu a'la, laysa khayrullahi yabqa. kala hollituɗo goɗɗo maayi, kankadi yo habbo ñande go ɓe hollitay ko makko kon o maayi. kala manditiɗo goɗɗum ñande go o yejjitay, kala marɗo goɗɗum ñande go o yejjitay fi muɗum. hay hunde ko luttata ala siwana Allah subhanahu wa ta'ala. kala sikkuɗo hino towi andu ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓurma towude. ɗum noon haray koye hoore yurmede molanande woni ko humpitiɗen fatunde ɓe mawɓe meɗen ɗo ben oustaz Abdallah Alman. haray hande bimbi e 10h oustaz Abdallah Bruxelles ɗo no dimmi humpitinmi fi muɗum. haray ko raɓɓiɗi kon ko nadinmi ɗo ko piiji ɗiɗi. piiw ngara nunkun haray ko fewtingol mana hiwrango wonande kañum oustaz Abdallah Alman e yumma maɓɓe e ɓey gurde maɓɓe nden fop ha ka ɓe wawi haɗude e oustaz uɓɓen fof e dendangal arayɓe ndara lawol kisal e yiɗuɓe lawol kisal e karamokoɓe adunam fof. haray miɗo yarlina ɓe nde ɗo fatunde toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo ɓe mawɓe men ɗo, yo Allah subhanahu wa ta'ala naaduɓe aljanna. haray toɓɓere ɗimmere nden haray ko andingol wondema oustaz Abdallah Alman hiɗen andi darde maɓɓe nden mo kala no wodi ñande goo fi mum ka gaste yewtede. aduna ko balɗe ɗiɗi, ko ñallal ma an neɗɗon e ñallal e hoore ma. ñallal ma ko ñande tawi nde ñande hiɗa wawi, hiɗa wowlude, hiɗa wadde ko faalaɗa, hiɗa mari, hiɗa selli, hiɗa hooli, hiɗa darti. ñallal e hoore ma ko ñande tawi hiɗa heɓi probléme, ma hiɗa nawni, ma hiɗa maayi, ma hiɗa tampi, ma hiɗa soñji. ta ko yimɓe ɓen nde ñande ka haaɗi wo haray wawata haɗude. ko ɗum ɗo sendi ñallal ma e ñallal e hoore ma. jon noon haray eɗen andi oustaz Abdallah Alman darde maɓɓe nden eɗen andi ka réseaux sociaux ɗo, ka que ce soit ka telegram ma ka whatsapp ma ha ka duɗal lawol kisal duhiɓe e ka lawol kisal tigi ka radio muɗum ka yaaɗawo a fotta e maɓɓe haray ɓe yuɓɓidira programme ji no ɓe karamokoɓe waɗira oɗo dawa no kaɗo dina l'islam haray feƴƴira. don haray
hiɗen weltanoɓe ɗum hiɗen toro Allah yo Allah weltanoɓe yo Allah subhanahu wa taala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi ko ɓe won daranade kon ko ɓe yiɗi karamoko ɓen kon kadi yo Allah yiɗuɓe ɓuri ɗum yo Allah subhanahu wa taala yaafo baba e maɓɓe yo yaafo en enen kadi so ƴettita en hara hiɗen andintinaɓe du'anagol inchallah baba e maɓɓe haray ɗin du'aji ɗi hewtoyay hiɗen wattuda e maɓɓe haray mi fewtina on onon kadi ɓe wonɓe darde e o saayi ɗo yo on du'ano en ɓeɗo mawɓe du'ano ɗen kadi mawɓe meɗen ɓen fo ɗin du'aji inchallah ɗi hewtoyay haray yo Allah subhanahu wa taala waɗuɓe yaafe ɓe yarle ɓe naade aljanna wondude e mawɓe meɗen ɓen e mawɓe dendagal julɓe ɓen fop ene wonɓe ɗo ɓen kala tawnoɓe ɓen mum feƴƴini yo Allah yurme ɓe yaafo kala tawɓe baba en mum no wuuri yo Allah ɓeydan ɓe duuɓi e cellal allahumma amin ya rabbal alamin hara hiɗen du'anade ɓe kamɓe mawɓen e mawɓe meɗen enen kadi feƴƴimɓe ɓen e tawɓe hino wuuri fop hiɗe waɗande du'ande wotere allahumma ighfir lahum warhamhum wa afu anhum wa afihim waj'al al-jannata maswahum allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين ورحم الله عبدا قال آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته haram feƴƴina e nde yewtere inchallah hawnaki nde hawrita e juuɗe yimɓe yurmeteɓe moƴƴuɓe waɗanamaɓen du'a par ce que haray ko ɗum ɗo woni objectif on inchallah enen en waɗi ko men kon luttuɓen kadi en torike yo waɗu ko muɗum kon haa ɗi du'aji ɗo hewtoyaɓe anden kadi haray ko hoore meɗen woni ko waɗanɗen ko hoore meɗen woni ko du'anoɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh